nimin me ni som pakua thleng khan India COVID-19 case awangin mi nuai khat anom towa Dakar somni palichungin case sangli zakwa somsari an report le awangin tuna case nuai khat sangkhat za somthum pakua anom belani COVID-19 awanga thi hi za somthum pali tanga sangthum za somrok pathuma an kayani tuna chuan virus ran chona chene a in India hian case ne tam to jok India chuan lockdown hi kan hretho ang khan mai ni somthum pakhat thleng apo sei ni kha ma se state than khat ta chuan sumdo na than khat an hong le tan to ni nan soibok mi singthum sang sare chuang onon dam chuak le to ti sarkar chuan puang ma se engtn kol nge an ni ti kim chang taka soilan ani lo ve thungani abik takin Mumbai Delhi Ahmedabad le Chennai ate hian virus kai an tambik em ani ramlin zinga chuan India hi akai tlem pol takan nia tin COVID-19 case wanga thitam lamte na mortality rate hi za pathum lek niin ibe sichu za paruk niin mi singriat sangkwa chuang an thitoa UK le Italy chuan za sompoli niin France za sompanga ani betung ani heti lai hian Brazil test na ane thatlo wangin mithiam ta chuan tun aya aleta sompanga in case atam na ringani kan hretho wangin Brazil hi khovela COVID-19 wanga kai tamnarama pathumna ane meka pakhat na hi USA ni in pani na hi Russia anni President Jair Bolsonaro chuan hretlang mai ni tia angai thana wangin tundil mun thleng hi annia Sao Paulo khupuya hian mihring million sompani anoma atam zokhian social distancing anjam lo wangin sangthum chuangin annunna anlo pha ani an khupui lama turwak lo ma se Amazon lama ve thungero hi chuan COVID-19 kai hi mi singni sangkat lai an chuak to ani